Reka nongere mbasuhuze mwese kandi nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza abantu mwese muhurikiye muri amasaha. Reka nongere mbifurize ibihe byiza, mbifurize gukomeza kugubwa neza. Imana y'amahoro nibampere umugisha utagabanyije kuri buri umwe wese unkurikiye muri aya masaha. Hanyuma rero nitwa Emmanuel Musabyimana, turacyari ku itariki ya 8 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Amaso yanjye nongeye kwerekeza kuri page zikomeye cyane kandi zitandukanye ku mutekano, politike na diplomasi mu rwego mpuzamahanga, by'umwihariko ku butaka butegetswe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ubutaka bwahoze ari Zaire buyoborwa na Mobutu Sese Seko Kukwendo wa Zabanga Désiré Mobutu, ariko kandi Marshal Mobutu. Turaza kugenda tuvuga byinshi bikomeye cyane kuri ubu butaka. Niko kuri amavi yacu ari ku butaka, inkokora zacu ziracyari ku butaka, turacyakomeza kurya kava, dukomeje gukurikirana ibintu byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Ariko kandi reka mbabwiye ko tujye kurambura page zigera kuri 2, ariko by'umwihariko tukavuga kuri article zigera kuri 5 zigiye kwibanda ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo, ahakomeje kubera ikotaniro ry'imirwano. Muri aya makuru turaza kugaruka ku ngabo zigera ku 4,000 z'igisirikare cy'u Burundi Fardc Wazalendo zamaze kugera mu gace bita mu Bibogobogo. Turaza kugaruka ku bitero karahabutaka byagabwe kuri twirwaneho MRDP M23 intare zasambwe muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse aba barwanyi bakaza gusubiza inyuma ibi bitero. Uraza kumva byinshi bikomeye cyane kuri iyi mirwano. Nanone kandi turaza kwerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru, turaza kubabwira inkuru mbi imaze gusohorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo Fardc, ivuga ko hari abasirikare ba M23 intare zasambwe bagera muri 500 bavuyemo ubundi bakinjira muri Fardc. Cyo ni igisirikare cya leta ya Kongo Fardc kimaze kubitangaza. Turaza kugenda tubivugaho. Ukuri ni ukuhe? Nta handi hantu wasanga amakuru yizewe, amakuru y'ukuri usibye hano ku isimbi ryacu kuri iyo ngingo y'abo basirikare bagera kuri 500. Ariko kandi iperereza naje gukora riravuga iki? Ntujye kure, nyemerera utere agatebe aho hafi ya radio yawe cyangwa se hafi ya telefone yawe, ubundi usobanukirwe kuri aba basirikare bagera kuri 500. Nanone kandi ndagira ngo nkubwire ko abarwanyi ba M23 intare zasambwe hari abasirikare bakuru ba Fardc yafashe Muri ikabafatira muri teritwari ya Masisi. Inkuru ni iyihe? Ugiye gusobanukirwa byinshi bikomeye cyane. Bamwe bati bijoyininze, abandi bati biripotinze, abandi bati bafashwe Muri. Ukuri ni ukuhe? Nkuzaniye amakuru atosoye cyangwa se amakuru asobanutse kuri iyi ngingo. Ntujye kure, nyemerera gato ubanze urebe kuri ako gakumwe kareba hejuru unkandireho, babyita like. Nyemerera unkandire kuri like. Ni munsi gato isimbi ryacu, izina bita isimbi ryacu. Reba izina bita isimbi ryacu, ukande munsi ya video. Munsi ya video, munsi y'iryo zina hari ahantu hari agakumwe kareba hejuru. Ariko kandi hejuru ya comment hari agakumwe kareba hejuru, ukandeho. Ndashaka ko kino kiganiro kigira like 200. Abantu munkurikiye, ndashaka ko kino kiganiro kigira like 200 mu minsi 2, ndavuga mu masaha 48. Bantu munkurikiye muri amasaha, abashaka kumenya amakuru yuzuye kuri aba basirikare 500, nyemerera uhita unkanira kuri like. Nyemerera uhita unkanira kuri like. Nanone kandi ndaza kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Ndaza kukubwira byinshi bikomeye cyane kuri iyi nkuru. Amakuru y'ingenzi, amakuru namaze kumenya kandi amakuru y'ukuri nuko
guverinoma y'u Rwanda ndetse na leta ya Kinshasa baba basinye imbanzirizamushinga y'amahoro mu bigendanye cyangwa se baba basinye amasezerano mbanzirizamushinga y'ubukungu cyangwa se y'ubucuruzi ni Washington DC. Ariko kandi uwo bita Jean-Bertrand Bisimwa Idoha muri Qatar aharimo gucangirwa ikarita ya politike yamaze gutangaza ko noneho kera kabaye ibiganiro byaba birimo gutanga icyizere. Ese mama imirwano yaba igiye guhagarara burundu cyangwa se ibiri mu mpapuro sibyo biri ku mirongo y'imbere ku rugamba? Ndagira ngo nze tubitotora kandi tubisasanura, buri umwe wese arajya kurangiza kino kiganiro yasobanukiwe byinshi bikomeye cyane bikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Idoha muri Qatar muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uraza gusobanukirwa byinshi bikomeye cyane. Nitwa Emmanuel Musabyimana niko kuri kandi niryo zina ryanjye. Bahaye ikaze kuri izi page rutura zigiye kwibanda ku butaka butegetswe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ariko kandi by'umwihariko mu bice bigenzurwa n'abasore ba General Sultan Makenga ndetse n'abasore ba General Sematama Sharire, no tugiye kwerekeza amaso yacu. Niko kuri mbahaye ikaze mwese, ni mukanya nimunyemerere banze nsome ku mazi ubundi nze mbabwira amakuru akomeye cyane agiye kwibanda kuri izi article maze kubagezaho. Ikaze mwese. Murakoze cyane. Mbere ko tugaruka kuri inkuru y'umuvinyo ivuga ko abasirikare ba M23 bagera kuri 500 aribo bamaze kwijoyininga kuri igisirikare cya leta ya Kongo Fardc, ndagira ngo tubanze dukureho ibishobora kuza kubangamira iyi nkuru y'umuvinyo kandi uraza gusobanukirwa byinshi bikomeye cyane kubikomeje kuvugwa na Fardc. Ariko kandi ndagira ngo nkubwira ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc iz'u Burundi wazarendo bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu duce dutuwemo abanyamurenge mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ahagana mu gitondo kare kuri uyu wa gatandatu tariki ya 8 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 nibwo biriya bitero byagabwe muri utu duce dutuyemo abanyamurenge. Amakuru arimo kugera ku isimi ryacu aremeza ko ibi ari ibitero bikomeye cyane byagabwe mu duce twa Nyaruhinga, Mukoko no mu tundi duce tujye dutandukanye by'umwihariko two hejuru gato y'umuhana wa Gakenke by'umwihariko ahitwa Ruwiko. Turaza kugenda tubivugaho. Ariko kandi ibi ni ibitero bivugwa ko byatangiye mu rukerera ahagana saa 11 za mu gitondo bikozwe n'izo ngabo za Fardc iz'u Burundi, aho zari ziturutse ahitwa mu Bibogobogo no kwa Murima muri teritwari ya Fizi. Amakuru akavuga ko ibingibi byabaye kandi hari izindi ngabo zigera ku 4,000 za Fardc ndetse n'ingabo z'u Burundi zirimo kwerekeza mu Bibogobogo kugira ngo bajye kureba uburyo ki bakwigaruza ibice abadwanyi batwirwaneho MLDP M23 ineza sarambwe ku munsi w'ejo babambuye. Harimo agace bita Bicumbi ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, ariko kandi harimo agace bita Tuwe, hakaza n'akandi gace bita n'akandi gace by'umwihariko kari hariya muri biriya bice. Hanyuma rero amakuru aravuga ko twirwaneho ikomeje kugenda isubiza inyuma bino bitero bigendanye n'amakuru turimo kugenda twakira. Ariko kandi nanone bikavugwa ko twirwaneho irimo gukora akazi ubugira kabiri, harimo gutabara abaturage ndetse no kurwana n'ibi bitero barimo kugabwaho n'iki gisirikare cya leta ya Kongo Fardc ndetse n'icy'u Burundi.
ariko kandi reka gato noneho mbere yuko wenda nabicisha amatsiko, reka mbere ko wenda tugaruka ku zindi nkuru zikomeye cyane yaba kwerekeza i Washington DC, reka twongere tugaruke kuri iyi nkuru ikomeye cyane irimo kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga zose zibaho zandika, zirimo kwandika ibyino nkuru, aho igisirikare cya leta ya Congo FARDC gikomeje kugenda kivuga ko ku mirongo y'imbere ku rugamba abasirikare ba M23 intare zasarambwe byibuze abagera kuri 500 nibo bamaze kwijoyininga kuri iki gisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ese ukuri nukuhe? Ndagira ngo ntujye kure, nkuzaniye amakuru asobanutse kandi amakuru y'ukuri agiye kuvuga kuri iyi nkuru y'aba basirikare bagera kuri 500. Hanyuma bane mudukurikiye muri amasaha, ngira ngo mu minsi yashize nababwiye ko mu mujyi wa Goma harimo abakozi b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ngira ngo hari umugore nababwiye ko babwira ko uyu mugore arimo gukora aka kazi k'ubukomisiyoneri, kwigisha abahoze mu gisirikare cya leta ya Congo FARDC, ariko kandi bakaza gufatirwa mu mujyi wa Goma. Ubwo uno mujyi wa Goma wafatwaga n'aba barwanyi ba General Sultan Makenga Emmanuel. Aba basirikare nago bahise bajya gufungwa, ahubwo bagiye kubakuramo mucafu cyangwa se bagiye kubakuramo ibibarimo. Amakuru y'ingenzi, aba basirikare bagiye kwigishwa, baragenda rwose barigishwa, bahabwa amafunzo ya gisirikare. Ariko butuvugana amakuru ngenda nakira kandi amakuru ngenda mpabwa nabanda kava banjye cyangwa se les informateurs locaux ziba ziri mu mujyi wa Goma, zimbwira ko hano mu mujyi wa Goma bamwe bagenda batoroka, ariko kandi bigizwemo uruhare na bamwe mu bagore batuye hano mu mujyi wa Goma. Ngira ngo iyo nkuru nayibagejejeho, bamwe muravuga muti ayo makuru wayakuye he? Hanyuma rero igisirikare cya leta ya Congo FARDC nubwo cyatangiye gukabiriza inkuru, reka mbabwire ko ibi bintu ari byo. Ese bimeze bite? Igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyatangaje ko byibuze abarwanyi 72 bahoze mu barwanyi ba M23 intare zasarambwe bamaze igihe barishyikirije igisirikare cya leta ya Congo FARDC, bamaze koherezwa ahitwa igisangani mu ntara ya Chopo. Ni nyuma y'igihe baroherejwe muri teritwari ya Warekare muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bintu mubyumve neza. Fardc ivuga ko kuri uyu wa gatanu tariki ya 7 Ugushyingo aribwo bariya barwanyi boherejwe igisangani banyujijwe ku kibuga cy'indege cya Kigoma giherereye i Warekare. Iki ni igisirikare cya leta ya Congo FARDC kirimo kubivuga. Ariko kandi umuvugizi wa diviziyo ya 34 w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Major Dieudonné Kasereka, yatangaje ko bari abasirikare bahoze muri M23 bafashe icyemezo cyo kwivamo nyuma y'igitutu bashyizweho n'ingabo za leta zifatanyije n'abazarendo, dore ko impande zombi zikomeje kugaba ibitero ku barwanyi ba M23 intare zasarambwe mu bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, Lieutenant General Sylvain Ekeng, akomeje kuvuga ko imishahara yabo ihari bakagombye kuza mu rugo. Ariko kandi bana mudukurikiye, abasesenguzi bavuga ko abarwanyi ba M23 bakoze ikosa rikomeye cyane ryo gufata abo basirikare bakabashyira mu gisirikare cya M23 intare zasarambwe, aho bavuga ko aba basirikare aribo bagiye kuzaba abagambanyi.
ni amakuru akomeye cyane. Ariko kandi abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe nta kintu na kimwe bari batangaza ku birimo kuvugwa na Fardc. Dutegereje ibyo Lawrence Kanyuka cyangwa se Lieutenant Colonel Wiringoma ari buze gutangaza ku birimo kuvugwa n'igisirikare cya leta ya Kongo Fardc. Ariko kandi amwe mu makuru akomeye cyane ngiye nakuye indani muri Fardc nuko ari abasirikare bagera ku 100 gusa ariko babakubye inshuro 5. N'amakuru akomeye cyane ndakomeza kugenda kurikirana 5 kuri 5 ubundi nkaza kuyabagezaho. Nahandi hantu wakura, nahandi hantu wasanga amakuru yizewe, amakuru akomeye cyane nk'aya ngaya usibye hano ku isimbi ryacu. Ariko kandi tukiri ku mirongo y'imbere ku rugamba, reka mbabwire ko umwe mu nyeshyamba za Wazalendo uzwi ku izina rya Colonel Dunia nta mugabo umwe wakoreraga inyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi. Uyu mugabo yacakiwe n'igisirikare cya M23 intare za Sarambwe ni nyuma y'imirwano yari ikomeye cyane yabasakiranyije hano muri teritwari ya Warikare. Abantu 5 barapfuye, abandi 5 barakomereka ku buryo bukomeye. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yasakiranyije abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe ndetse n'ingabo z'uyu mugabo. Ariko kandi ku itariki ya 7 Ugushyingo umwaka wa 2025 mu mudugudu wa Katsiro sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuro, nkuko amakuru arimo kugera hano ku isimbi ryacu turimo kugenda duhabwa n'imboni zacu ziryamiriye amajanja hariya muri biriya bice, ziratubwira ko cyari igitero gikomeye cyane cyagabwe n'abambari barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ariko kandi abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bakaza gukoresha amayeri akomeye cyane, taktike zikomeye cyane zo gushuka umwanzi umwereka ko uhunze. Ariko imbere indani ku mirongo y'imbere ku rugamba hari abandi bariye kava. Uyu mugabo rero yaje gucakirirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bamwe bati uyu mugabo yari joininze, ati yari ripotinze. Reka tubabwire ko uyu mugabo yafashwe miri ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bane mudukurikiye kwijoininga ahangaha nta bigihari, uracakirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba kubera ko urugamba rwahinduye isura. Ariko kandi nkuko nabibabwiye muri aka gace bita Gatsiro cyangwa se Katsiro, nababwiye ko amabandi yitwaje intwaro yagiye akagaba ibitero hariya mu baturage akabambura ibyabo, nkuko birimo kugenda byandikwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye nyuma yuko mbitangaje. Abindi bitangazamakuru byagiye nabyo bibyandikaho. Ariko kandi amwe mu makuru akomeye cyane namaze kwakira, by'umwihariko aravuga ko abagabo 4 ndetse umugore umwe aribo bahohotewe muri ibi bitero byagabwe kuri uyu wa 2 nk'uko nagiye mbibabwira. Ariko kandi bana mudukurikiye maze kubabwira ko uwo bita Colonel Dunia nta mugabo umwe, uyu nguyu umuwazalendo yacakiriye ku mirongo y'imbere ku rugamba muri teritwari ya Masisi. Hanyuma rero amakuru y'ingenzi aravuga ko i Washington DC imbanziriza mushinga y'amasezerano y'ubukungu hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aya masezerano yasinywe. Nanone kandi idoha muri Qatar, Jean Bertrand Bisimwa yavuze ko noneho byaba birimo gutanga icyizere iby'amasezerano y'agahenge hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese mama imirwano yaba igiye guhagarara? Ese bimeze bite? Reka mbabwire ko ibiri mu mpapuro ntabwo ari byo biri ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi twerekeje muri Kivu y'Amajyepfo nanone Ifizi, twirwaneho yivuganye ba generali Gakobanya na Jimmy ndetse na Majoro Kongore. Ni amakuru akomeye cyane maze gukura muri twirwaneho indani.
amakuru akomeye cyane. Umwe mu basirikare batwirwanaho umaze kumereza amakuru amaze kumbwira ati bwana munyamakuru, twamaze kumva ko ugeza kubagukurikira amakuru y'ingenzi kandi amakuru y'umuvinyo, amakuru atabogama. Ndashaka kukugezaho amakuru. Ni imirwano imaze iminsi isakiranya twirwaneho ingabo z'u Burundi, Wazalendo na FDLR muri Kivu Amajyepfo mu misozi miremire ya Fizi. Amakuru y'ingenzi yambwiye ati muri ibi bitero twagabweho twarasiyemo abasirikare bakuru. Ni imirwano ikomeye cyane kandi yagiye ibera mu duce tugiye dutandukanye, by'umwihariko turimo Ngezi, Tuwe, Mutunda, Rwicankuku ndetse na Biraro Mbiri, tutibagiwe n'agace gato ya Kamike. Amakuru aravuga ko General Gakobanya, General Jimmy ndetse na Majoro Kongore abangaba baguye mu mirwano yabasakiranyije n'igisirikare cyatwirwaneho ndetse na M23 intare za Sarambwe. Ariko kandi ndashaka gukurikirana akantu ko kandi ngo menye ngo ese hari abarwanyi batwirwaneho cyangwa se M23 baba baraguye muri ibi bitero. Ndaza kugenda nkurikirana akantu ko kandi ndaza kubagezaho aya makuru, nubwo kuyabona aya ngaya biba bigoranye ku buryo bukomeye. Turaza kugenda dukurikirana akantu ko kandi. Ariko kandi amakuru aravuga ko tugana ku musozo, reka tubabwire ko umunyagineya Konakry Bintou Keita wari uhagarariye MONUSCO agiye kuva ku nshingano zo kuyobora ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'umuyobozi wa MONUSCO. Ariko kandi Therese Kayikwamba yajyanye mu nkiko abantu benshi bagiye batandukanye abashinza kugenda bamusebya bamuharabika. Uyu mugore yajyanye mu nkiko abantu bagera kuri 4, harimo uwo bita Ruwala ndetse na Emmanuel Banzunzi, nk'uko ku munsi w'ejo nabagejejeho aya makuru. Nababwiye ko aya makuru ubu tuvugana nibwo arimo kugenda yandikwa ku mbuga nkoranyambaga. Reka mbabwire ko utazakurikira isimi ryacu azajya yumva amakuru ari umuranzi. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza ndetse n'ijoro ryiza, igitondo cyiza. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Asantene sana.